والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما نفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Wabarakatuh. Untuk perbaikannya Nanda Winda silahkan dilihat di ayat kedua. Di sini wal yaumil mau'ud. Kenapa Ustazah lingkari huruf lam? Karena Winda selalu membaca lam ini pantul. Ini lam bukan huruf qalqalah. Jadi lam ini tidak boleh dipantulkan sedikit pun. Jadi cara bacanya wal yaumil mau'ud. Tadi Winda caranya wal yaumil mau'ud. Mila salah kalau dibaca mila, tapi mil mau'ud. Lanjut di ayat selanjutnya minhum illa ayyuminu nun sukun ketemu ya tasydid, artinya ditahan 2 harokat. Jadi tahan 2 harokat dulu di sini. Saya baca ulang. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, kembali lagi tadi. Lam di sini tidak pantul. Jelas lam sukun tidak pantul. Billahil azizil hil. Bukan hil tapi hil. Oke, sambung, lanjut. Kesalahan yang sama di lam. Fatanul mu, bukan fatanul mu. Oke, silahkan diperbaiki huruf lamnya ya. Kemudian bu di sini ya tuh bu tadi di sini Winda tidak panjangkan, harusnya panjang 2 harokat. Kenapa? Karena mat tobi'i. Oke, Ustazah baca summa lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Seperti itu ya. Sambung ke ayat selanjutnya, ke ayat 11. Dzalikal fawzul kabir. Kembali huruf lamnya dipantulkan, padahal lam bukan qalqalah. Selanjutnya lam juga di sini, lam juga di sini. Jadi lamnya ingat ya, jangan dipantulkan. Kemudian fa'alu. A-nya di sini dipanjangkan 2 harokat baru masuk ke huruf lam. Fa'alul lima yurid. Saya ulang. Fa'alul lima yurid. Lanjut ke ayat selanjutnya. Huruf sa. Ini huruf sa bukan sya. Jadi Fir'auna wa Samud. Bukan wa Syamud tapi wa Samud. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Silahkan diperbaiki hafalannya, kemudian store kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ash was shaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi zalika qasamul lizi fihi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud allazina jabu as-saffa bil wad wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aksaru fiha al-fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
fayaqulu rabbi akramah. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tuhrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha akral lamma wa tuhibbuna al-mala hubban hamma. Kalla iza dukkatil ardu dakka dakka wajah rabbuka wal malaku soffa soffa waji'a yawmaizin jahannama yawmaizin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbaikannya Nanda Wildan. Coba lihat di sini ya, yang mana saja yang Ustazah lingkari. Ambil Al-Quran tak, kemudian ambil pensil, silahkan lingkari sama dengan yang Ustazah lingkari. Nah, Ustazah mulai dari awal ya, karena hampir semua ayat ada salahnya. Oke, pertama wal fajr, antara ro-nya wal fajr. Ro di sini memang sukun tapi tetap harus kentara. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr hal fi dzalika qadamul lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Qalqalah bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yukhlaq sama bilad. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina tagaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Nah, jadi semua di sini qalqalanya Wildan semua salah. Jadi silahkan diperbaiki. Saya lanjut. Fa ammal insanu idza mabtalahu. Di sini yang panjang huruf lam, bukan hu. Jadi cara bacanya idza mabtalahu, bukan mabtalahu, salah. Tapi idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Fa akramahu wa na'amahu fa Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. wabarakatuh. Perbaikan untuk Ananda Raffi bisa dilihat di sini. Ustazah sudah melingkari bagian-bagian ayat yang keliru bacaannya. Nah, sekarang perhatikan di ayat ke-4.
Yang saya lingkari yaitu mar'ah. Mar'ah di sini huruf ro-nya dibaca tebal. Jadi bukan mar'ah tapi mar'ah. Ustazah ulang ya. Walladzi akhrajal mar'ah. Kemudian ayat selanjutnya gusa. Sa di sini sa ya, bukan sa tapi sa. Harus jelas huruf sa-nya. Harus jelas makhrajnya ya. Jadi ustazah ulang. Faja'alahu gusaan ahwa. Gusa sa. Oke, selanjutnya di ayat ke-9. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ini ain bukan hamzah. Jadi harus kentara. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Selanjutnya nun sukun ketemu dengan ya tasydid, artinya ditahan. Jadi cara bacanya saya zakaru may yakhsha. Jadi ditahan 2 harokat. May yakhsha. Lanjut ke ayat selanjutnya. Ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini juga ditahan 2 harokat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi untuk Rafi silahkan diperbaiki bacaannya dan silahkan store kembali hafalannya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha kazzabat samudu bitaqwaha izim ba'asha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbaikan Ananda Naila bisa dilihat di ayat pertama pada surah Asy-Syams. Tadi bacanya Naila wasyamsi wadduhaha. Waddu di sini huruf do-nya tidak ada tasydidnya. Jadi waduhaha. Bukan waddu tapi wadu. Jadi cara bacanya wasyamsi waduhaha. Seperti itu ya. Kemudian di ayat selanjutnya yang keliru sini wa qad khaba man dassaha. Tadi Naila bacanya zakkaha. Zakkaha yang di ayat ke-9, dassaha di ayat di ayat 10. Oke, lanjut ya. Wa qad khaba man dassaha. Dassaha bukan zakkaha. Kemudian
di ayat ke-12 izim ba'asa ash sa. Bedakan makhrajnya, ini huruf sa, ini huruf sya. Oke, sa dengan sya. Jadi izim ba'asa ashqaha, ba'asa ashqaha. Seperti itu ya. Kemudian lanjut di ayat selanjutnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bizambihim. Ini bizambihim, nun ketemu ba iqlab, jadi ditahan 2 harokat. Jadi rabbuhum bizambihim fasawwaha. Seperti itu ya. Wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha. Seperti itu ya Naila ya. Silahkan diperbaiki kembali dan store kembali hafalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.